Mayam Khurumzari adon ngiribas impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam okchari ngarang asi August ki tarik 12 Manipur gi oina koigi Athouba singi numit aduga ngasi sina August ki tarik 13 Manipur na British ki makutagi ningkhatam khiba numit aduga hayeng asina August ki tarik 15 lebaga sigi ningkhatam gi numit ni mathang thangna thanana yamna maroiba numit ahum ni leiribasi marabadon hariba numit ahum sigi context ta Manipur gi miyam the idea of patriotism leibak ning bagi idea se wakhalon habse karino aduga idea of koi gi independence ning khatam bagi idea se karino habse ki matang da khanane no bidang tangasi impact news ki studio links in levire basi joining us tonight on Manung Hutna Ichel Express ki editor oibiriba aduga editors guild Manipur gi su president oibiriba oja ahong sangbo Mobi ni hamta oja Mobi taramnok cheri welcome to the show appreciate you joining also joining us coalition for indigenous rights campaign CIRCA Manipur gi spokesperson oibiriba oja Ningthouja Lancha ni oja Lancha busu taramnok cheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us international peace and social advancement IPSA Manipur gi secretary general oibiriba Khuraijam Athouba ni busu taramnok cheri welcome to the show appreciate you joining too ahan bu question si open question ni atuba oja Lancha dagi hana ujarge oja ngasi se khoi Manipur na British ki makhut gi ningkha tam khibu numit 14 August 1947 bu ningsingaga madugi numit tharaga ngasi ga punna Sahi budi humdra sutar ga su humputara ma to suba ningkha tambagi nomi na ngasi se celebration tongdari Manipur ge tong tong mafam singda du maru in masi koi CSO singna civil society organization na tawba Manipur gaming site gi tawdri du CSO gi site su probably CIRCA gi site su ga mena masi tahoning bagi apa maga su phongdo khiba ngasi makti laikre aduna oja ngasi gi nomi sida adu ngarang khoi Athouba singi nomi haiba tare siga yengaga du hayeng la ka tribele ba ki obe independence day mayam si yenguraga aha makta da khoi gi idea of patriotism laibak ning bagi wakhalon habse kari odino aduga nationalism dagi patriotism siga khoi thamna na chalabra ani situ na chamin ribra adu ngasi gi khogi independence ning khatam bagi nomir sigi wahan thoksina kamai tori kitang hayu tasena koina ning khatam bagi numit haidana August ki tang tara mari pang thoksari base mayam madugi significance aduga madugi kano da tentak na macha ma thamjara kan dai laksage tasena thawan gi kungan nipani panba disingama chama pan ni phutaret ki ahing nongyai ja GP steward na Budachandra aduga sanasam Gaurahari loina na ADC kogi mayangbam Ananda Mohan mikok ahum si kauraga ngasi governor gi laiba compound si da political agent ki magi chamber oiringa da ahing si da ngaira kan da hariba ningtam basi khusin na biram bani aduna matam pabagi kanglon da aikoina aikogi kanu oina di Thawan gi kunga nipani pan bagi chaichat ase mathangi ayu phawbadi Thawan ga kunga nipani ni haidana akhoi gi launa ba male laitaba nataga masina akhoi gi argo western gi dana ahing nongyai amadi amada pa bani akhoi na morning amada pa bani aduna madugi chaichat tu lobani aduga madugi lawjara kan akhoi na 14 si independence day ne na sikana akhoi pangthok tuna lai aduga miyam gi public domain da akhoi na miyam ga loina na sana konung ga loina na mamangi sahi de gi amna chauna pangthok tuna lakchabani hana su lakchara kan aduga hairiba Manipur independence day asi khangdana matung kuina lai akhoi 13 August asi su matam amada akhoi patriotics akhoi martyrs ki lairiba kano se numit se Athouba singi ningsing numit haidana tamo khangbirang wani thaina masi tawba matamda kanamtana aware oramde koina angang oinga 13 August si kai hani isai khara toroga angang khara mithai yele lekai dege horokhibani arubo kaina thangda 1980s ki matungda haibatare Manipur da militancy ki natraga arm opposition group ki movement se hengla aba matungda di masi kogi last war of independence ni haidana pushan ki aduna hojik Manipur gi independence day se karigi damakta tawribano habis ki matang da koina thamjiningi se kainobu ai koina history natraga puwari haiba matamda kakhal ani thokna Manipur gi context gi di yengba ye ahan ba puwari se Manipur gi oijaba yamna ningtamna lakshakhiba yam distinct koiba history ema aduga Madu natabida somna kanda India apun bagi oiba history ema but India apun bagi lady ba history ki khongchet ase masi kana gi interest ibano la iba poti aduga history asina kari gi damakta aikoi gi state sing chi yamna leijaba koi distinct oina leijaba masa gi puari sing ase kari gi damakta ningsing handri bano textbook ta kari gi damakta tamaktri bano aduna yam luri bati sumaina haine economically underdeveloped for countries in the national character na history is masina aikogi obstacle oye na he misunderstanding ama aikogi the tightness ba haitare economically developed oye ba
Japan gumba, German gumba, China gumba na masama ki history yesterday aran magai chungto kana negative aspects me amdu lokto kana negative traits me amdu lokto kana positive traits to lokal akanda maduragi chungto ga muchan na bohot na bani ana laiba khongpham sida aikoi na laiba si aikoi gi leiriba puari gi tangkak haibadi mamang da legiba 1947 dagina 49 phawbase ngasigi manipur gi context da thoiba crisis nataga contemporary problems ma'am se masigi horak phamni genesis of the present crisis se 1947 dagina 49 phawgi marak ta thokiba historical events sing asida loinamak leire na khanjara kanda events sing ase kumna naina ba mathau tai kumna khoigi khudam oina harabada august ki tang 13 da khoigi sign tongna khiba khuyek pina khiba ngasagi instrument of accession ne se yamna maru oi maram di instrument of accession ne se ta sengna ma aikoina naina dana august 14 ma sakhang mangam oi adra instrument of accession da aikoina india da yauje ba taraga su manipur gi oiba ngasagi article number 6 ta hari base manipur gi oiba karigumba lamgi natra transfer of land gi matang da dominant legislature na khutingjan ba Tauroi Haidana article number 6 of the instrument of access in the Yauri. Saben the Yauri Basina future constitution of India say Manipur Kovalam to the extent Tauroi Haidi. Yum Yang view contradictory say. Article number 8 the Yauri Basina Manipugi sovereignty da Maruina internal sovereignty da Kutingjan by Yaroi Hai. Madam di Madugi Sajulda Nasagi India gi oiba lenga ki makha da external affairs defense samsung communication manipur gi oina masi moina paide ni hairabani na internal sovereignty masi mari free oina thamni haibani but that very akoni yanagi ba wafam mase maza agreement na september gi tang kuma thoira kakthale ba matung da hojik maza agreement sina manipur gi oiba internal sovereignty si paisal lakanda hojik paw da lae adan laiba haiba phibam sida Tangai padana Manipugi Miam da reality is a talk about Taudoxing as a sini. Taudoxing Adugi Makatarak pada 1950 da November Gitangtara Nipan the Himat Singna foreigners permit system Lotoki Badagi foreigners Sanjalakpa, Yellow Mi Bumun of Honarakpa. Then others problems Hadi Namdana Maza agreement Taurubaduna Manipur da Hizam Irabo ki matamdagi khulai paibagi movement lakpa late 60 dagi kanjalakpa mayam si leibani hoji present situation crisis sing se resolve tok se haiba taragadi manipur amasung india ani marakta akoina wakhaina se haiba taragadi india na akogi history se accept to batai thokriba thodok sing se manipur gi interest natte mase india amsung manipur gi marak ki laidiba conflict se resolve to na ba haidiba historical events sing se ningsing minare harga yanaki ba treaty asibu respect to na re harga Manipur amasu India gi conflict ase resolve to wadabani haiba wafam duna mang tharakan da koina sangjin jariba sikana sangjin jariba pre major political status se hanjal lakadabari haibadi instrument of accession haiba treaty asida koina yanaki wafam duna lairakan da India should respect Manipur gi distinct history se respect to biba Aikoina su India kauba federal country sige structure se respect tauba ani dugi yanaki bo wafam se matam supagi oina respect taunara ba ikai khumnara ba tada hai ba ngasi miyam na thengnari ba awa singa se manipur gi oina India gi oina resolve tawani hai ba wafam siga loina na hai ba independence day se pangthok sebani okay ngasi gi independence day gi wakhalon su jana tambiri haba tare mathang jai athob du su lak se athob ngasi gi independence day gi manipur ningkha tamba phangkiba numit ki ngasi gi wahan thok hai tare miyam da nauna lakpa wahan thok abu gomna tawba Tashangbagi Adam Manipur na hey ning hatam badagi celebrate tawdana lakpani na koi naurapui ning bai wane otherwise adum oza lazana su takpi khro adum akoi ga Manipur gi kaya powari ga sawan adum labanu mina makhane adum ngasi gi numit sigi wahan thoksi Manipur miam da IPSA gi maike disu Manipur miam na mase karam haina observe tokhum celebrate tokhum thoin khan masi ki jana jansu ya make sing na point me am thambi gre masi se common people am da koi na ji ta hangbi ai I'm confused. August 13, August 14, August 15. Raj Nongthombam say August 13 it happened in 1891. August 14 it happens in 1947. August 15 is in 1947. Arna 13 ga 14 ga August anigi wari se masi chahi 70 mukski labs ta. Amana 1891 da Anglo Manipuri war loira kanda ko ya thobu sing do phaida bung da Mathwai cut chibase, Pasi Tor hat chibase, Madugi Tobdok. Aduga 14 August in a post Madugi British Mikapo Matunda, Mikapo, and Queen Sahi Hundra Laga. Adugi Handok and Ikoida, Koyi Hanagi sovereignty to Hanzele had a declaration of Pibibase. British Piram Badugi Tobdok to gay Numit to have, see a queen luxuries. And a high report, Anisi
डेट अनि से थंगनबसिदा इवन कॉमन पीपल सिंग द कंफ्यूजन याम ले लेरिसे कइगिनो होजिकी जनरेशन की पीपल सिंग सिदा मणिपुर मियाम दा हाइतारे कोई एजुकेशन सिस्टम दा मसी अतमनना पॉलिसी मग लोइना मसी पूरा डिप्राइव तौर थमखरे अदुगा अखोइना मुगल हिस्ट्री रोमदा लोइ चलहंदना आईएस फोबो मुगल हिस्ट्री फंगगा मणिपुर लागा सर्विस तो कांददि पुंचाई चाइबने लेबाक सिदा लेगदो नेशनल सेंटिमेंट अखोइगी लेजरी बाय अखोइगी हांदगी इंडिजिनस अखोइगी लेजरी बा कैरेक्टरिस्टिक्स मयाम लोइ मांगल कांदा अखोइदा नमफुदा इंजन गी पोनो ख यावरी अदुना मसीगी पोट अनि सिदा मयाम दा 2000 years of return records लेरे हाइरे बे खोगी पुआरी से मसिदा तोंगान तोंगान ब तंकक मयाम खक लेरे याम सिग्निफिकेंट ओइबा हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स मयाम म ले हाइरे बे इंसिडेंट्स मयाम से मसी अखोइना मतम मतम की चही मता थोखरिबा थौदों मयाम लोइनो मसी अखोइना मतम ऑब्जर्व तौर कांदा से अखोइ डाक डे ऑब्जर्व तौजरी 27 अप्रैल देन अखोइ पेट्रियट्स डे तौरे देन निंगतंबगी इंडिपेंडेंस डे तौबनी देन मतुंग तारकपदा मर्जर एग्रीमेंट की मधुमी शिलोंग टाइम्स की हेडलाइन ददी मसाई सितंबर की 26 की रिपोर्ट टुदा मणिपुर एनेक्स्ड बाय दिल्ली एंड न्यू दिल्ली एंड फ्रंट पेज कार यावरिने अदु बसिंग दो अखोइ मियाम द खंगन थोकप्रा थोकतब्रा अदुना हसिगुम थौदों मियाम से अखोइ चही की लेप्तना मसी ऑब्जर्व तौबसिना मरमदिंग फॉर्मली गवर्नमेंट की पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम अंगांग प्राइमरी लेवल लगी तंबीरगा मोइद मदुगी नेशनल कैरेक्टरिस्टिक मैम बिल्डअप तौरगा यामना कंप्लीट ओइबा मी मा ओइरगनबो होनबीगदो सेंबीगदो ओन तैनना अखोइदा नमफुद इंजन पोनो ख यावरे अदुना अखोइसी नाथैरगा तोंगानबा आइडेंटिटी मा अखोइ इसाजे हुजिक्सी मैतैरा इंडियन ला करीनो कंफ्यूज चलकपा पोनमा कंफ्यूजन स्टेट अमदा थमक पाइ तारे सिगी पोचे अखोइना खरमखै होजिकी प्रॉपर पॉलिसी में लाक्ट्री फाउदी खर मखैदी मसी कोई मियाम दा मसी एक्सरसाइज तौर कांदा ऑब्जर्व तौरगा मियाम दा संदोक मथौक ताय है खन कोई नुमिचिदा तोंगान तोंगान ब थौदोक सिंग कोई से डिबेट कॉम्पिटिशंस अदु कॉम्पिटिशन लेकाई की क्लब की कोई सासु ngasi फिराल को वो लाइक अमा कोई रिलीज तौरी हाइवे लाइक सी 33 AD दगिना खागेम बगी 1652 AD फौवा देन 1949 फौगी लाइबा ट्रांजिशन की मागी डिफरेंट फिराल दुगी मागी इवोल्यूशन मैम दो दौरोल मैम मतंग सिंदोरगा लाइब पोट मैम दो प्रोजेक्ट तो मैम कोई थम्मी अदुना सिगी नुमिचिना लाको कानसिदा सि खक्तन नते लाकदोरिबा तोंगान तोंगान बा इसागी वना लेजरमबा सोवरेन स्टेट अमा ओइरिंग द थोखिबा थौदो वाथो सिंसे मसी ऑब्जर्व तौरगा स्टेट लेवल द चाउन मैम संग तौबिरा कांदा हुजिकी मिरोल दा मसिगी अवेयरनेस अमा पीरा कांदा अखोइ इसाना इसागी डिसीजन अमा अथागी मजा लंचाना हाइबिदिबा 1947 दगिना 49 फौद थोखिबा यामना पॉलिटिकल ब्लंडर अमा यावरिसे गवर्नमेंट मणिपुर स्टेट असेंबली नदी रिजोल्व तौरीने बुद्ध चंद्रन साइन तब तारगो सोम मणिपुर स्टेट असेंबली की कनो ददी रिजोल्यूशन ददी मादु चन मागिदु पावर लेत्रबनी माय पावर सोम द ले अदुना मोगिदु बैक हाइरिनेबा अदुबो ओवरनाइट ता मिलिटरी थारा कांदा युदों खुनिंगी लोइना सिबाई थमजलगा सबसाइड कन सप्रेस तौर थमग्रीने अदुम थौदोक सिंग दो खै खंग चंगे ओके अदुगा मदुगी पोर्टु रियलाइज तौर कांदा इंडिया सु दे शुड बी बोल्ड इनफ मोइना तसेंगना मणिपुर की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हुजी बीजेपी ने याम लाउरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन चाखोतन इंडिया चाखोत पे यारोना मोइना चाखोलन हाई तारगदी हानगी लेदिबा मसिगी पॉलिटिकल ब्लंडर से मखोइसु थोलाग बोली ओके कमाई तौसिगे हना अखोइ स्माइन ममांग द थोखिबा अखोइना मिनमदन नमफुदा तौसनगिबा अरान बखर लेग्रे मदो अखोइ हंदोगे नोइगिसु नोइना पामिसे करिनो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन दे यावइसे पॉइंट मरी एरिया मरी खक्तनी कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स देन डिफेंस अदुगा साइगे मा केनो दुगदनेबा एंसिलरी दा मदु अप्लाई तौद्रगदी केनो खर तौनिन सप्लीमेंटरी खर याव अदु खक्तनेबा अदुगी पोतुदा अखोइदो थमकांदा अखोइगी मियामना अखोइगी वारे म लो लौरकांदा इंडिया दा पुलसु मयाम पुन्ना प्लेबिसाइट तौना मयामगी ओइबा कॉमन रेफरेंडम म तौरकान इंडिया दा पुलसु पुनगनी पुनदना अखोइ सिगुम लेवल अम द रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हम लेरकांदा मोइगा अखोइगा यामना नकनबा नेबर मोइना तौसेसु तौनी अदुम मयामदो अखोइ चंगजिन बयाननबा मोइसु बोल ओइना थोरकम चंगे अदुगी डिमांड सु अखोइ दुम तौरिने ओके अखोइगी मणिपुर की मरु ओइबा अखोइगी पॉलिटिकल क्राइसिस है खानेरिबा अखोइगी चही अनी की पीरियड सेसु याम मुन्ना इंडिया गवर्नमेंट ना खंगबी बतारगदी कोइ नॉर्थ ईस्ट चाखतना इंडिया चाखत पे यारो हैबसी मसी माइक्रोम द जंक्शन बता याम चावबा कोई क्रैकिंग पॉइंट अमा ओइगने हैबनी मतंग सिदा ओजा मूवी द लाक्चे ओजा अखोइ ngaraang ना पेट्रियट्स डे अथौब सिंग मिन पांगथोखरे ngasi na अखोइ निंखा तमे नुमिने हयेंग सु निंखा तमे नुमिनि नुमिन हुमनि से थांना याम मरोइबा नुमिन गातनी मरमदुना ngasi gi निंखा तंबगी नुमित सिदा अखोइ लेबांग निंगबगी वाखलोन अमसु याम चावनो मथौ तारि अदुबु लेबांग निंगबगी वाखलोन दुगा कोई नेशनलिज्म हाइगता पेट्रियटिज्म का नेशनलिज्म की अनी की मिक्सअप तौनबदगी कोई पेट्रियटिज्म दुन हेना मरु ओइ नेशनलिज्म दुदी मरु याम ओइदबरा नेशनलिज्म जना अखोगी आइडेंटिटी गुम्बा नत्रगा अखोगी कल्चर गुम्बा नत्रगा अखोगी हरपदगी याव पुवारी गुम्बा याम कना रिफ्लेक्ट तरुक्तबदगी मसी अखोगी नेशनलिज्म अखोगी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी मानदबगी पोट अम लाकबदगी अखोइसे का हेना
patriotism or ba ka hana patriotism oi basi mayamna jingoism ga jhane adon do chalabra habi am job question am sulari kari habi ni hoja Manipur se confusion society hai betai tasengna hojik bhab ta da ngak ta pik than adi ekhoi se kadom da chali kanara lamjing gi ge jo khoi jo hai ba da khang da adu gi period ne hai jani tasengmadi independence day si Manipur gi 1949 da khoi India da merge tawding gi period gi independence 14 August sai je masi ekhoi yam nganna celebrate taw dum yai madu ekhoi na masi bhab ta ba yam theng ba Mamde Canada, Manipur si India ga matamam ta da ningtamin na ga so khona one day ahead se nagagi di tawli na every year independence day pang to ibani sai ko ding moi di long back ko ire ba tawri ji akhoi chu taw ya di akhoi gi ningtam ba gi nungai ba ga India gi ningtam nungai ba ga chamana na sabina ba ne ado akhoi gi ningtam ba gi nungai ba du akhoi na mahau si loi mang ga India gi ningtam ba akhoi merge tawre India ningtam da akhoi na madu yaning yaning din na ba India gi ningtam da akhoi khang hogdre mardi akhoi na moi da pudri da moi ningtam thogre moi gi mahau du ga akhoi gi mahau du ani different taste ne sigi taste ani je akhoi na akhoi gi miyam da khangan na ba khona ba akhoi yam theng ba je odi ta lanjan thambi last year dei hawi hai si mama sing mama da yam kan ni jhang na da dong na akhoi dum taw le re ar ma to kari gi na da akhoi da sigi pot si akhoi democratic right ni su khalu da ba masi tawraga akhoi ji anti national ni ga hairak kadra ga bi aki bam je akhoi da phawba gu bam lei ri ana sai je akhoi gi society sta khudong thi se se hayeng di India gi independence day ni independence day ai je akhoi ning tam bagi nungai bu ni ning tam bagi nungai sta akhoi da constitution akhoi di pi ba fundamental rights do karai bok da akhoi di phangi ga ji question mo era jong to mardi ning tam ga di akhoi lone mo da samana phangmi na ga dong ne citizen ai ji India gi everywhere the citizen ji gi rights samana ga dong ne Delhi de leba ga Maharashtra leba ga North East leba ga citizen ji gi right man adra ga di madu ning tam ba sing ya dri ana sai gi posi akhoi na aki bam kha akhoi da sum bhaw ba adi democracy ni ga jo akhoi na madu gi debate share to buda isa da aki ba phawhan bagum ba freely ke no hai ba su ngamjada ba gi stage am da akhoi ju bo leibra na khali ta seng madi masi akhoi yam seng na akhoi gi tawhum thokwa saruk ne na khalaga Manipur gi ningtam gi numisiti masai gi anti national gi wakhal don natab Manipur si smai taw da ningtam ma leirami hai si akhoi madu pangtok pe ba si akhoi kana tawri na awana lam gi akhoi gi sahitri gi akhoi dum tawri na masi da akhoi kana su ke ma haina de 9 August every year akhoi gambir sing gi ninjang gi kai an tong ri smai na akhoi gi itihas ka mari leina ba hai tare thokdok sing gi akhoi na preservation taw hai gadra celebration taw hai gadra masi mang da na ba mut na ba kauden hona ba si akhoi je as a citizen taw hum dok ne ba ana masi taw ba si de akhoi de soi dis na akhoi gi people sing ki da song gi wakhalon ji isang jang da ba se nga su kana na thambi gi ba India da tin ba gi state assembly na warep lawi hai de ta seng ba de akhoi na ta ba da warep du rom ya go bodo chana la soi tor kan sona kan member me am do kaim ta hana na phi ma do hagol ja gi reaction ji phai jai ta ba phati jai da aswai ne ba khoi soi ri ji kana ma civil society organization ogera or kari ma ma no ogera kanom tor kan khoi madu yaning ina tra yaning de si openly khoi haibu ngam ba gi thongla je khoi de lerak ta ba adi madu gi debate to no ba tan ja su pi de ba swai ge ria ne ba khoi society so soi ri ji ana khoi society si khwai lu ri si ngarang ningtam ba gi athau gi tharom bang thok ki ba khoi only mapan no gi celebration wa to ki ba ngasi su to bu su admai to to ki do ba hayeng to bu su admai to ki do ba swai si de lo re thoro ma chahi ni khoi pang thok gum thoi hai bu adon set le ba aru ta seng nai khoi ningtam ba wa kholon chem bra nationalism ai do khoi de le bra hai di khoi chali ba chari ba thai ba khoi gi kano si ga no mo gi mioi ba khoi sinari ba mayam se mari le ne ga dong ne se ai na le ba ni ga di Manipur da sa ba pot ai kyam sinare Manipur gi damak da ai na ngang ba da Manipur gi lon kyam sinare ai gi sanna lon chat ai gi halla mana thambiram ba ai kaya na nga ga ji khoi ning da ba du ga khoi gi nationalism gi mari le ne doi ne adu mayam de ama ta taw dana se tukal ani le me ba da mi top na phama tukan ro pot lai ba gi haina bi ngon de le ra ba ai pot si ai na ai gi le kai gi khun gi pot tu hu do ga mi pa ma gi wakhal lon do le ga sona kan da athau gi thorom pang thok ba ning da ba thorom pang thok ni ya gi ro ai na nawai ILP de phagi do loi yum da na mi to bhara tha ba ga surok ta tayar tha ba na ya ro adu gi wakhal lon ma khoi da clear bam chang ye ba clear du oira kan da khoi national gi wakhon
patriotic ki wakol adu me andu mek seng do ne ar mek ti seng na observation to ba saruk thomi ya ba adigi kari hai dare mayam tong ne bang yaw yaw bun di phone ta ka duk man de adu bu thenga ju thengna akhoi tharom ma pang thoi se yam phai thengna manipur mi sing hai ka mai te sing kaya yam na sathi ge da mapu ku bon gi tharom ji bo da mayang ding ma tok ta ma kan ta da la akhoi gi no khalon de sagla te mi top de ma tok ta ma akhoi birthday celebration to ma to birthday ma tok ta bo in do ana siu ma de akhoi kitang to chu mra na i khan di okay matang se dai ozala sa lang ching se oza akhoi gi akhoi manipur sum ba hatare princely state se akhoi na sum thengna jabada puna chaunga ga chamanga ga humpu manga si akhoi gi india create to matam da mo se mo khoi gi masaba mo khoi gi masai ayaba a yawning india yawning bra b pakistan yawning bra c nasan tum independent oina lening bra habagi princely state am oina lening bra habagi apam badlo piram ya aduda mayam si 565 si punjal laga khoi nga si gi india si ore bani manam 565 tongan ba princely state natraga khu state masam sam mayam si punjal laga semba india si da masigi national identity da nationalism da every princely state natraga every state mayam sigi magi identity natraga magi leisure ba culture tongan ba kahetare language oi bi leiri ba magi koi social cultural political attributes mayam si national identity da loina ma reflect to haibadu di madu loina ma inclusive oi bading amdom amde maramaduna koi gi nationalism natraga national identity da koi gi representation yaw dre haiduna koi na ka hena patriotic orga koi gi isa gi oi jabasidang koi celebrate to gotabani national identity to da koi ka hena koi ga masi chana ba wale habigi wakhalo na maso haipet marabu ta bagi mami su ta mami leri ado der kari habini tasena india si pluralistic oiba culture amana sagat kani haibigi manga mada mayam si loina mag yaw khibani 565 sida ahum amadi pakistan da chatkre akoi da lehori si 562 ni aduna maduda akoina hajen ingi kaino bu akoida ngasai gi india haibase akoina khanjabadi European Union dauna magi entity gi magi cultural political aduga magi leijeriba national character du mangdana koi myam si punchen ba federal oiba port amakhak oigadabane na khalle hawjik karnataka da phiran chingkhalai se manipur da phiran chingkhala pai wakhalong thodong na khanara moina khalle karnataka ga mysore ga phiran manade mysore ai se different state amani princely state amani karnataka na different princely state amani aduga hawjik yam toina akoi british na karnataka na chingkhala iba phiral yellow ga red ka gi firan se masi su yamna nungai ba wari ni yellow amsung red se bhutan gi su color ne masi british na lovi torokanda yellow and red se india gi protectorate na to princely state me gi color o helame aduna side loi lai ni color se even se Sri Lanka or Nepal side loi thamdoi ni moi aduna masi gi color forward da makhoi gi concept gi injal lakpado madudani akoina samka pb na 1936 ta man separate flag ama akoi gi hojik ki violet malempu ba pafana tongba kaina puthora ibagi pot se before that akoina lairami ba British ki Chandrakiti gi matam da laiba insignia natraga emblem adigi kanu myam se British crown lo yauri ni ari moi model da akoi da budi samudon ayang mani harga su nura khudong lai ni harga su lag ni structure masa mak sidi British ki model khara dana nongsa oi ba khara dana kai oi ba khara dana sagol oi ba masang panjan da bi wane ba loi mane mewar gi jaisalmer gi aruga loi mane adu la iba poti kaino hajaba matam da ngasai gi national identity hajana min tawdori ba se india apun bagi homogeneous oiba yamna punjul laga semak identity amu count tawdori bra natuga indian gi national identity haiba se european union dona laibak amamangi identity natuga magi flag natuga magi constitution madu ikai khumnarakanda 1947 da pass out of Manipur state constitution act se masi Kashmir dangasi Kashmir masam ki constitution lejari instrument of accession in the context of Kashmir the article 370 da in conformity with natuga to conform asagi laidiba Kashmir gi instrument of accession se conform to godong hairi adu etari instrument of accession of act se Kashmir gi context di constitution of India na masa khangi the act masam ji sidri Manipur gi context di 1994 da Supreme Court na July tha da hairi ba act ase maza agreement ko treaty ase masi chatna ba yadre null and void oire na lauthokre okay adu etari gi third act sida stand still agreement instrument of accession maza agreement laiba sida ahum suba act si lauthokhragadi Manipur amsu India gi relation se ani suba sida laifam thoe
instrument of access in that means I could internal sovereignty say I could Indiana hanjin handa tai adu de ne ko na restoration of pre-major political status na yamna mase historically grounded oiba aruga I could socio-genetically process tori process re sibau di hanba yare haibu ni ba hoji thole ibase loino feel to birang ni manipur la ibase so ama ma'am se adra I could na tasena ma hauji bri kai no haiba matam da hauji haibi riba national identity haidna India gi laido pochi da I could myang yaushin ma matam da loino represent to bangam mo hai adu itadi kanagi identity na kanagi culture na India bu represent to ga chali kanagi language na India gi language oiri Switzerland da official language laite national language laite Switzerland da Romance Italian German French ngangba matam da mi amana one of the language of magi subject oina logadabani anu masama ki kanogi Switzerland masama ki parliament natraga assembly moi khanba matam da any language anu ngangba moi loin khangnai aduna hauji la iba potse tasengna Singapore da English na oibadona pikpa chawbagi wafam da population ki size da yenga kanda hauji la iba potse akoina khanbada epistemic violence haidana knowledge system sida achoba violence sama tawe aikoina aikoigi historical natraga cultural khudamoina music college ta ngasi fawbada manipugi pena na ta ko khongjom praba hapte because ngasa ai hajagib do aikoigi national character se ase patriotism ga jingoism kai national character sago na posing se hapu matam da madu chakhwat na bagi masak amani obstacle amani madu na tungda akoni am to habi mai tungda chingda dore am to haiba ma lady Howjik Japanese in a mogi identity combined Tindore. Natraga Chinese in a mogi can say identities combined Tindore. Korean pick Korean Kamaito Saudi Siana mogi culture bu industrialized or cultural industrialization combine creative industry. Naru to the Japanese animation the Angang man Narutogi Wa Kumane Luintame. Aduna hawjila iba posi kai no haiba matam da national identity and culture haiba se one particular group of people amana India gumba pluralistic oiba culture mayam amana label lamsi represent tawba se masi yaroi mase impose culture tarakani raksha bandhan du manipur da pushulakpa yaroi because we cannot connect emotionally akoi connect tawba ngamte chamara madu order to eat thokte haiba du haki oiba wafam ne but feeling du ya maru oiba impose culture kharana external forces kharana akoi bu yosan gani na haiba taragadi the same reaction do makhara gi when we talk about the national identity, India ki national identity di singular culture it should be pluralistic. Singular culture the very process of homogenization do madu tasena mi kharadadi achoba British na sizinaramba colonization gi legacy dugi remnants ne na logani madunia ko thamjari bes okay colonization gi amna chawba classic example ama oini have ne dubu hairi basma khogi state ama oina yemgu matam da su masigi mami khara makhaidi tabragi mong so habet ori madai du sulak sake brem dang halauja ki brek tyang thongjer ke impact ne suming tadno lebi welcome back adon ngir basem Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna da ngasi khana jarme ba si ngarang khogi Patriots Day ngasi Manipur gi ningkhatam ki banumit Independence Day aduga hayeng asina ko leiba ki oina Independence Day ni haire numit humni asi mathang oina lakpa sida numit humni si ga mari lena na Manipur gi miyam da ningkhatam bagi wahan thok aduga leibak ning bagi mari ba nung sibagi wahan thok si karino masi ani si karai phawba amaga tu chanari have si gi matang ni khana jarmi si matang chei IPSA gi Secretary General Lancha gi Athouba da tawa ko sai su break ma so habit pana ki ba ko gi homogeneistic society amadina te sa marba te tongan makal gi pluralistic society amakani marmaduna hari ba pluralistic society ge tongan ba attribute mayam si ko national culture that reflect of have si national identity that reflect of have si madu su kitang mayam na pamnari se adom dane adu madu krai phabo thokpa yaga da yaru de habu yam chobo question adum leri adu matang sai sida hayeng se koi leiba ki oina Independent Day na celebrate tawdu ni adu ngasi koina Manipur ningkha tam ki bagi numit to celebrate tawni madu da kasu kai badi leiti atokpa state sing loi tongnari haibani adu matang se da ko sai gi tong ko gi ai gi isagi oiba lon ai gi isagi oiba culture ngasai gi pluralistic na ko homogeneous na taba tongan ba heterogeneous of a society yang target ko Manipur society itself is a heterogeneous society ko sir tongan ba 38 ko communities in laiba do makhun ko Manipur ni ga hainari ni marmaduna every community so magi attribute mayam to qualities mayam to state ki identity da hai batare ta ko Manipur su national state amani harmina Manipur ki national identity da su madu roi reflect to hningon gani probably do rombe ya khuji ko chida Kukilen
कोई नागालैंड मणिपुर पांगलैंड मैम लोई तानरी बा तो ngarang mak Patriots Day के थरम द चीफ मिनिस्टर फोंदो किबा मणिपुर दा कुकी लैंड लेते मणिपुरी मैतेई लैंड लेते पांगलैंड लेते नागालैंड नागागी ओबलम लेते मसे मणिपुर मियाम पुना मकेनी हाबी वाफम फोंदो की मरम ना कोई मणिपुर दा सु सेम कोई इंडिया की उरिबा कोई नेशनलिज्म कोई नेशनल आइडेंटिटी के माइना कोई स्टेट की आइडेंटिटी सु याम चाव खेनबा मागी ओइबा आइडेंटिटी इन द कल्चर दोना ममांग द पुखनी पा अदुम बगिसु कॉन्फ्लिक्टिंग इशू मयाम सु ममितारी अतो अदरे करे हैबिनी मणिपुर की कोईना हाइरिसिदी कोईना हाइरिसी अइना हाइर हेदना मैतेइना हाइबे वा नते सिदी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कोईगी जिकी कम्युनिटी मयाम पनबिरिबे मयाम दुगी रिप्रेजेंटेशन दा अदुदा लाप पोनी अदुगा इंडिया गा कोईगा तौरिबो पोटसिदी है राजना हाइबी की को 562 इंडिपेंडेंट किंगडम्स मयाम मना यूनियन ऑफ इंडिया सेम द सिग्नेटरी ओइर तौवे तौवे तौ मतम सिदा कोई मणिपुर की केनोसिगा अतोप से राजस्थान दगी हाउ मेनी किंगडम्स अदो राजस्थान सी मखोइना मर्जर इंडियन यूनियन दा यावर मतुंग दा मखोइगी स्टेटस कदाइ द लई एखोइना कदाइ दा थममे मोइगे एखोइगा येंगा मतम दा एखोइना ताब नते मोइना हेन नते ब्रिटिश सिंग ना मोइगी रिकॉर्ड ते पीबो द फाउ द ब्रिटिश असिने इरमबसे मोइगी फजबा अदुगा लमदुगी ना खरा खरा थैतक तौरगा हालगा थममिनेबा इरगा अदु फाउ दा एखोइसी हातबा याददना स्टेटस अमददि खोजि पीरगा थममबने अदुगी लेवल दा लेरमबा अखोइगी फुरुप से मसी मखोइना इंडिया दा पुल्ल मतुंगदा पार्ट सी स्टेट ने मोइना खोइ थमिसे पार्ट सी दगी यूनियन टेरिटरी ओन नबगी अनौब अचौब केनो मनी अदगी उ स्टेट हुड लाक पसिदो अचौब केनो मने सिगी मरक सिदो मु आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक कुंबा मार्शल लॉ सी अखोइदा इंपोज ऑप्शन थमिने अदु रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट सिंग दा अदु तौखिब्रा तौद्री करिनो याम बेसिक एग्जांपल मंगारांग नान कोई कोइदना थोकिबा पार्लियामेंट की सेशन दा नेक्सलाइट एरिया सिंग दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक इंपोज तौदोंग ने हना प्रपोजल लाकना मतम दा एकोई की ब्लड ब्रदर्स सिंग मरक ता कमाइना सिगुंबा यामना कनो ओइबा इनह्यूमन ओइबा लॉ के दोबी अप्लाई तौदोनो न मोई की एमपी मरक तगे दुम कमेंट पिरे एबा बट व्हेन इट कम्स टू कोई की लमदा लापो कदम दा नॉर्थ ईस्ट ना हायर पो मतम दती थम मथौ ताय दा मोई कनाम ता सिंगल कमेंट अमा पिदे अदुबो मोगी लेरिबा अदुम मीसिंग दुसुना रिटायर तौरकांदी दे स्पीक आउट द ट्रूथ जीकेपी लाई हुजी कमाई कमाई हाइदे मागी टेलीग्राफ 2011 दा माना थोकिबा मागी स्पीच यंबियो डिफेंस रिसर्च की सेमिनार दा माना ngang मागी 1.5 hours की यूट्यूब ता लाई वीडियो दु यंबियो रिजॉल्व तोगे हाइ तारगदी हानगी इंडिया ना तौखरिबा यामना फॉल्स केनो मयाम से मसी रेक्टिफाई तौ चंगे दा मोई मसागी मी मतम अमदा मोगी माउथ पीस और मी मना लमसिदा लेरमिबा मिसक अमना रिटायर तौरकांदी सिंगबुदो ngang अदु तादी इंडिया की रिमेनिंग स्टेट सिंग द लेरिबा मोगी मिडियंगा एखोइ द लेरिबा पोचिगा खेनबा खरा लेरे हाइरिबा खेनबा दो मदुनी एखोइना कन्ना मदु मयामदा अखोइगी लमदम सि लेरिबा चिंगी चिनाउसु ओइसुनो अमसु ओइसुनो लमदम सिदा येलहो चाउमिननराबा एखोइ मयाम से एखोइ लोइनमक सेल्फ कॉन्शियस ओइबम चंगे अदु कॉन्शियस ओइरक तारगदी एखोइगी मरकता वननेस अम लाने वननेस कइनो इंडिया ना एखोइ बु डिप्राइव तो वी हैव से नॉट जस्ट मणिपुर एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की लेरिबा तोंगान तोंगान बा एखोइगी केनो मयाम चमाने एनएसएन आईएम की नागालैंड की वारी सोशनो अदगी त्रिपुरा की सोशनो देन असम की सोशनो लोइनमक चमाना रखदोने अदुगी वननेस तो लाक्ता रगदी इंडिया का एखोइगा फजना बोलली टेबल टॉक अम तौबगी तंगाइ फदबदो सुनि सोदन लेगनेबा हारि पोचे अखोइ अनि हुम खकना ngang तारगदी जेएनयू द फौ तौरिनदिना एंटी नेशनल लेना अदुगबगी पोटो एखोइदा माइना तागदो पोरम लेबनिना अदुदी कानदबनिना मियाम सिना पुन्ना होमिनबम चंगेबा अर मियाम द होहन बैसि याम लुइएबा हेक्ता लाइदे मरमदि कइनोदा एखोइदा बाय ब्लड एखोइदा यावजरगसु एनवायरनमेंट दुना एखोइसी यारिङै एखोइसी नाथैनबो लांनारेबा अदु मदुगी पोटो एखोइना मदु इनसाइट तोन चंगे मियाम सिदा अदुना एखोइदा नेशनल कैरेक्टर अमा पेट्रियोटिक स्पिरिट अमा इमोशनल एखोइदा लेगदो सेंटिमेंट तो मदु सागतसे हाइ तारगदि एखोइगी लमजिदा लेरिबा पोचै सिंगसे हाइपाल लाइपाल चिंग पाट तुरेन करी करा लेइबा मियाम से मसे एखोइ मुन्ना खंग चंगे अदु खंगक तारगदि ngasi Myanmar gi border da Bisenpur district kumba chawbal lam mang adore habida swai da leribe chinaw myam se single kano bo phaw de ba but when do ai gi ngonda mina put am hanjal hore haidi ai thangjok pai da na ai yana gen thokane mandi ai gi ngondu di ai gi ne na claim to ngami but Myanmar gi border da khoi gi lejaribe area do madu ai gi ne na phaw khan mangam tre and एकोइदा दुकिमतिक मांगदरपगी केनो खक लेरे अखोइगी मोरल केनो सिदिसदा अन मसीगी हाना रिबिल्ड तौबसे सिना एकोइगी यामना ताइ फदव खो लाय रिबिल्ड तौरा कांदा हुजिकी होल पॉलिटिकल केनो मसीगी थोखरिबा इंसिडेंट्स मयाम से मसी मयेक सेंगना खंगागदी
अदाय दुददी अखोई मरक्ता वा याम ngang रोयबा मोय तौरिसि चुम्ब्रा लानब्रा हाय ए सिदि याद्रे हायबसि मयाम योबो मोड अमक कमननेस अम लानेबा अदु पोतो अमतंग लाखरगदि अदाय दुद पोतो नि तारकनेबा अदुन होजि से यूरोपियन यूनियन दा खो येंगसे इंडिया दा है जाला जाना हाइबिग्रे फेडरल स्ट्रक्चर म ओइगद्रा हायने मयाम एक्सपेक्ट तौरुबने इंडिया ना है ना चौबा लेबाक ओइबने रिसोर्सेस याम लेबिना मोइगा पुलरगदि अखोइसु नुंगाइने हाइबगे एक्सपेक्टेशन अमदा अहनसिंगना तौरुबने ना लोरसु याय बट मदु तौ तारगसु यूरोपियन यूनियन नंगसी ब्रेक्जिट की इशू म थोइसे करिगनो मोइदा हंगबा कांदा सीएनएन दा मोइना करि हाय ब्रेक्जिट की ऑब्जेक्टिव से कहिनो इकोनॉमिक फ्रीडम दुगा कंप्लीट सॉवरेनिटी पुनना लेदुना फरे ना यूरोपियन यूनियन से एग्जांपल साइट तौरिम पोचे मसदेस दा ब्रिटेन हेबल एक्शन ने मोय यूके से हुजिक थोकना नबगी मोयदा तौरिम मिशन से मोयगी मिशन से ऑब्जेक्टिव करिनो हंग मतमदा इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी कंप्लीट सॉवरेनिटी एक्सरसाइज तौना नमने हायरे चप माने अखोगी सिदेसु अखोइसु मदुगी फ्रीडम दो अखोइ ngasi इकोनॉमिकली दे अखोइ कनो वे आइडेंटिटी मा इकोनॉमिक आइडेंटिटी दे अखोइ टोटली पूरा मांगबने अखोगी ट्रेडिशनल इकोनॉमी से पूरा लेत्रे पूरा लोयरे हुजिक हिंगौरी से सोशियो कल्चरल एंड लिटिल पॉलिटिकल सिगी पोर्शन सिने अदुना मसिदगी होरगा अखोइसे मुक्तंग हानगी केनो सिदेसा अखोइसे हंजलकपंग हुकचंगे मदुनी अखोइगी कन्ना अदु मतंग सिदे लाचंगे से उजा मोबी दा अखोइगी अखोइगी ओइबा हाइबा अखोइगी इसागी इंडिपेंडेंस इसागी फ्रीडम इसागी ओइबा कल्चर इसागी ओइबा लोइनमक हाइतारे लम हाइबतारे सि मयाम सि मसी रियलाइज तौरगा मधु कैरी तौरगा ममांग संक्शन नबगी वाखलोन अमक लाइसे नॉट ओनली कोई मणिपुर खत नतना नत्रगा मितै सोसाइटी खत नत मणिपुर तोंगा तोंगा फुरुसिंग दसु लोइ लागना बनिना मसीगी पोसी अखोइदा अमु हन लाहनबगी दमकता अखोइगी ब्रिटिश न मतम अमता ngarang सुचे मिनिस्टर न फुंदोखिबा अखोइ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले तौरमी अदु हुजिकती तौदबगी मोंगने अदु हुजिकी अखोइगी अनौबा न्यू लिबरलिज्म हाइगद्रा नत्रगा अखोइगी पॉलिटिकल सिस्टम सिदा पॉलिटिशियन सिंगना पॉलिटिशियन अखोइगी इंटरनल मणिपुर की पॉलिटिशियन ओरंबा याय अतोप अखोइ मणिपुर की मपान की पॉलिटिशियन सिंग ओरंबा याय लाइरिबा सिस्टम सिना अखोइ की मरदसु डिवाइड एंड रूल तौनुगी दमता अखोइ तो मदुगी सेंस ऑफ अखोइगी पेट्रियटिज्म हाइगद्रा नत्रगा सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमा इसा इसागी अमा फील तौरगा अखोइ म्याम से मदु तो गावरगा अखोइ मसेन मुंगनर लेबगी ममीसु हाइफे तागों तो अदु ददे करि हाबिनिंग मी सिंजे आइडेंटिटी से लोइनमक कनो तोय सीरियसनेस लाई लाए से मी तरा लेरम बसिदा आई खकी आइडेंटिटी ने इंपोर्टेंट वर्क अखोइ तरा की वर्क तबा ओके सुमाइना अखोइ की स्टेट सी मयाम थंबिग्रिबा डिफरेंट कम्युनिटीज मयाम ने पुलगा लेबने अरे एवरी कम्युनिटी इन हाई से करि हागे वी हैव आवर ओन आइडेंटिटीज लोय हाय मागी मागी आइडेंटिटी से प्रिजर्व तौनबो अदगी कंट्रोल तौनबो मदु प्रोटेक्ट तौनबो हनर कांसिददी अखोइ ngसागी अपुन बायबजे हे काइरे ओके अदागी एरिया दुने मखोन याम लूरिजे अन अखोइगी नेशनलिज्म सि कदाइदा बेस ओइगदगे हाइसे सि अखोइ याम मयek सेंग नम थंबम चंगे नेशनलिज्म सि अखोइ अपुनबगी सागत पाइजी हुजिकी लेबल स्टेज ददी अखोइ सि इराइ लाइदबो पोट नमने मने कनादा मागी मागी बा इंटरेस्ट थबक सि लोइन तरको इंटरेस्ट मयाम जे अखोइ पुंजन मंगमक्तो अद इंटरेस्ट मयाम जे पुंजन नबो करी तौगदगे हाइबसि की सोल्यूशन जे नेबा अखोइ थिमिनरिजे अना स्वाई एरिया से अखोइ अरुबा म ओइबनिना अखोइ ओन इंटरेस्ट से अखोइना करिगुम्बा खतंग सैक्रिफाइस तौदोगा स्टेट और नेशन हाइबसि कराइदा बेस और करीदे अखोइना मसिउ सेमगदगे जे हाना अखोइ थिबम चंगे हजि हाइबदि नेशन हाइजि एज ए होल इंडिया ने हाइरे इंडिया की मनुंग दमु अखोइगी खरा चावबा कांगलु खर पिकपा कांग ओन खाइदोगा नॉर्थ ईस्ट की मिजी अखोइगी सेंट्रल कनादा मेन स्ट्रीम दा ताथि तावइना तवइ अदु तवइ हाबि पोलम हे थोलै सिना अखोइसि दे तोंगाम हन खलनबा लाइकवाइज मणिपुर सिदसु अखोइ बिग ब्रदर ने खालिबा अखोइ मैतै सिंगिना स्मॉल करि हाइगी तरा पिक पिकपा कम्युनिटी सिंगी ताथि तवइ तवइ हाबिगी कनोम से लागबा सिगुम पोजि अखोइ हाना रिजॉल्व तौबम चंगे सिगी से रिजॉल्व तौबो हेक ngамद्रिंgai दि अखोइगी अपुनबा माजी इंडिया की ओइगेरा मणिपुर ओइगेरा सिदैदा ऑलवेज अदुम थ्रेटन जदुम लैने अना सिगी एरिया जी लेबा ngaइबा कामुना तौगद्रा अखोइगी पीपल सिदगी हौगद्रा हाइबदुना अनदर क्वेश्चन लाआनी अरगा तसिमगति सिगी अखोइगी ओन आइडेंटिटी सिदा अखोइना कनिंग आइसि करिनो अखोइगी आइडेंटिटी लेजे हाइसि करिनो गाइबसि अखोइ क्वेश्चन नम चंगे मामदि मसिंग याम सिंगिना मसा सिंगी तु पदगी तौरइब्रा मोइ बताती तौइ बिरबिरा हाइबा मायाम दुनेबा सी मयाम से लेत्रगदी कछु हंगा रोय से अखोइ इमुंग अमदा मचि मनाव मरि मंगा लेबिसदा मचि मनाव मयाम मनुंगदा अमा खंगना क्वेश्चन अमा अराइज तौरगदी मंगोंदा अखोइना करि तौबिरगा जे अखोइ हंगमम जंगे मागी डिमांड सिंग दु अखोइना मतम जाम पि हौदब्रा अदगी ngamdबै पिद्रिब्रा मयामना पिरा मा हुन्थो बिरा गाइदो सुमाइना अखोइ स्टेट सिदसु
तोगान तोगान बा डिफरेंट कम्युनिटी सिंगिना मागी आइडेंटिटी दा होजिक क्वेश्चन अमा नौला लोइन थोरगा इसे नागा हाइरसु नागा मरग तोगान बा कम्युनिटी लै कुकी यारसु तो कुकी तोगान बा कम्युनिटी लै कम्युनिटी सिंग मरंग दा मागी आइडेंटिटी तौर इसे केना दा खरगा चाव ग्रुप तुना मसा सि योसन नब तोय मान खो कोई उबो फंगे ए मसि तोय हबन तब मान बा और मसि की पोसी पॉलिटिकल लीडर्स अदगी सोसाइटी दा खरा सोको लीडर हाइब तारे मोने सु खरा पारिग सानरे साइ ब्रिटिश ना तोरम मखा चा थरक वाइ तारे मरंदे आइना मसि तोरग आइगे पर्सनल इंटरेस्ट खरा साफ तबो से इलेक्शन तबो कांबु अदगी अते मयांग थौक तो कांबु सिंगिना अतोब कम्युनिटी सिदा सुमाइना ब्लेम खर तोक्सला आइगी सोसाइटी कानि सिमसि हम तौरिब अन मसागी एरिया जे कोइ कितंग सेक्शन मामा चांगे अदुगा मरोना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लीडर सिंगिना कितंग खर कुमना साइड खनबिरगा अखोइ द डिवाइडेड ओइबा एरिया हम थोलाइसि कराइ देगी नो हरपम जिदे अखोइ थिदोगिनो बमदि आइ मथौ दाइनि थमजनि ओके मतम सुले सेलेक्शन बिता तेंतक नाइ उजा लांचा द जों लाक्चरंग उजा हुजिकी उजा मुबिन ताकि खिबा एरिया दा जुदा है तारे खोगी नेशनलिज्म की इंटरेस्ट दी हदी नेशनल इंटरेस्ट यंग तारगदी इसागी नत्रगा इगे लेरिबा ग्रुप की इंटरेस्ट तुगी वांग बदा मयाम गे इंटरेस्ट यंग हैमनी मधुदा अखोइना इसा इसा की कम्युनिटी की इसा इसा की स्टेट की यंग ले तारगदी खोगी नेशनल इंटरेस्ट अमा सागत पदा बिल्ड तोबदा मधुसु खुरौ थांग अमदी सोइदन ओइगने खंजे मतंग दुरदी अदो बट एट द कॉस्ट ऑफ अखोगी लेजरिबा आइडेंटिटी कल्चर तो पूरा मांगहल लगा अखोगी नेशनल आइडेंटिटी म क्रिएट तवने हाबदुदी अदा दुदी अमु याम येनब याबगी तंजामदी उरी अदो ngasa hajen ngese खोगी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खोई ब्रिटिश ना होदोम मनिगा दी है अदो मसे ब्रिटिश ना होदोम दो मादे मी खुदी मकी एवरी कम्युनिटी द यावजब खोगी इननेट क्वालिटी मी की मसा यावजब क्वालिटी माली एनी मी अमन रूल तोगे हता गदी मी सन डिवाइड तोरग रूल तोरतो माली मरम दना खोगी पिक्चर खरब स्टेट से तोगान तोगान ब कल्चर आइडेंटिटी एथनिक ग्रुप मैम लाइबनिना अखोइ सरे दसु मखल की वाखलो सेना तोगान तोगान ब कम्युनिटी सिंग दसु मखोगी ओइबा नेशनलिस्टिक आइडिया मखोगी ब सेपरेट स्टेट मैम म डिमांड तो बदा हेना openly wari sanarpagi mom oiro in khambi barkari having that's in divide and destroy is a wrong magi kanoni aduna makhogi wakal da laiba potu yam sengna haitagadi khogi European natraga western gi colonialism sina masigi colony sandokpagi loilam sandokpagi pot si lakpa matamda khoi si de season nei haibani okay hujikla iba pot si अखोइना नेशन हाइबा मतमदा कंफ्यूजन अखोइ लाइन अमख इमांग मांगना बदौना तवे मरमदि नेशन की तसेंगबा डेफिनेशन सिदि नेशन हाइबसे तसेंगना ग्रुप ऑफ पीपल अमखकने करम ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन कल्चर अमना बाइंड तौबा ओके नटर कॉमन हिस्टोरिकल काइनो मना गिफ्ट ऑफ हिस्ट्री ओइन मदु मयाम हने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सि ओइबे अदो मदु आई लाक्सगे अन हाउजिक इंडियन की कंटेक्स्ट अदगी यूनाइटेड स्टेट्स की कंटेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट हाइबसे कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस समगी अकोइ मखाद लैबा हाइबने अदुना स्टेट सिदा स्टेट इंडियन की कंटेक्स्ट हाउजिक स्टेट हाइसी sense of province ta reduce torok maneb akoi na India da yaw giba matam de state oina yaw bon state that means akoi a country amo in yaw bon nation state amo ina okay so India was an union of India ne mase union ne masigi union ba wahi je tam ka hol kanda India haiba symbol si de sumla akanda Indian hood haibam ga Manipuri hood haibam ga Manipuri nation hood ka Indian nation hood ka ani rugi conflict ne ba hoji Manipur da lady ba Nagaland da lady ba Assam da lady ba mase everywhere lakani haijari ba Jammu Kashmir da lady ba aduna lady ba pochi akoi na respect to bigada ba singa sagi nation mayam na pullaga samba union it can be madu country ne haiba su yai na to nation ne haiba su yai aduna madu gi layered ma thambira kanda hoji akoi gi oiba pochi lakwa matam da hoji haibi ki bado अखोइना मेजोरिटेरियन कम्प्लेक्स ता मणिपुर की कंटेक्स्ट सो अचौबा कांबु न मचाबु इंटरेस्ट नटक सेंटिमेंट उदबा अबगा ngसागी लैरिबदी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की अहान बा महाकी कनोसिद यावरी बसे कइनो हाइबो मतमदा ब्रिटिश ना पाइरमी बा कॉलोनियल फ्रेम सिगी मनुंगदा बलभाई पटेल ना नटक नेहरू ना लुइस माउंटबेटन बु डिप्लोमेटिकली मोइना मतम दर खरे हेना लाइक हाइबनीना सुम्मा कांदा नटक मदुगी कंस्पिरेसी दा ngसागी लैरिबा कॉलोनियल लीगेसी से एक्सटेंड तौरकांदा ब्राउन साहेब सिना अमु पाहु मपु सिनबगी वारी ने देयर इज नथिंग चेंज लेदना अहोंग बम त लेते अहोंग बम लेते हबने ओजादा हाइबिंग मयाम लेरंगने सोइना थाजे अदु मतम ले सेलेक्ट तबदगी टेंशन जरगे आई अथौबदे सु तेंतंग लाइन अमनी दा खंगजौगी हाइतारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी से कोई इंडिया गुम्बा कंट्री अमदा मसी रिविजिट ओवर रिव्यू तो मथौ तारें खमी प्रकार हाइबिंग अदुदी
India the chin that unity in diversity haiba adubu hairiba koi somgi northeastern block se northeastern lady block se masiga mainstream India the lady block siga adugo southern India gi block siga hairiba por humsi chouba block humsi punjan mangam da hojiksu dum kari ke tawdana do yam volatile oina leiba kai noma khakni aduna masi handak ki BJP dabu absolute majority phangdana khara thokhibe wani India gi political system itself sida absolute majority phangdana matam sangna leirurabane absolute majority phangdana regional party mayam sema ga South India dagi AIDMK na ga lead torga group ama som dagi aduna moi hojik allied kenoma semi se NDA UPA ngai tori se masi sai gi apunba single kenoma khaki makha da chatpa ngamakta alliance to in a diplomatic relation to political party me pulla ga party semaga sarkar si government si semna na langna reise masi tam na hojiki unity in diversity gi pot se masi kano oiraktre masi fruitful oiraktre haibagi chopa mami mane haitare okay yam ngaji adu hojik leri ba situation se maroi na koi modernism gi matung post modernism era se every concept se koi na masi analyze to ba critic to ba duga masi study toroga kari हेन फैन तक फते फाउबगी कमेंट फाउब पीब याबगी स्टेज त लेरबनिना कोइ हुजिक नेशन दगी अमुक स्टेट दगी अमुक तोंगान तोंगान बा मचा मचा मयाम से अमगा मानदे यानादि हाइदन लोइना यानादि हाइदन तोंगान तोंगान मागी लेनरक तारगदी अरोई रोइबदा मी अमा खतंग लेहोगदरा बगी वफम दुदि लेरी अदुबु मयाम से पुल पुंजनबा अदुगा लेबाक निंगबा अदुगा नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट तौबा अदुगा नेशनल डेवलपमेंट हेन कंट्रीब्यूट तौबदसु मसे नीर ऑफ द आर्नी ऑन द नोट ngasi wenadi manu hungi tharamsi matang saidar sinjarge ngasi ki tharamsi da oja mobi oja lancha amadi athau unle britan tharamsi ba thawa happy kibam di mapung fan gidamakta punopu thagachu phontuk jare appreciate your joining masini ngasi ki manu hungi tharam ngasi ki edition se karam tobi bage ko khan bir pe agani koi mail id impacttvnews@gmail.com नत्रगा हुए फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join tong piraga comment amadi feedback tha bir piyagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off khurumjai